ngam simpoi perkat Sagaro Hills ba kensan kala air jong ka UDP kala bet attack ilawan berkat di baran ni gala hiar seki plain belt gala kiu seki jaka ki hajong ki coach gala kiu seki jaka ki garo nama seti bon kle ke jadi rio lapan lain meeting baro saka UDP baro saka UDP ukan ini do ubiang ubet bah uban samla try kaju kata lani ulawan suah katu kan sistem yu bayi ji try sistem but ki ai yang kejasan gidon kisong ki ong yang halo kendai 4% ladai sispa yin don kendai 4 yin kin ai kejasan yau kan ini UDP 4 jubna UDP menu lakan nutli muta lakan sistem muta kalama jog UDP kabe keleng balai i bahangnya kay kabay baring sun la yalam da kabay la associate yaladi kum member jog UDP kam simla bakla hagaji yalam jogi na so pertu ya iri ulang ba milim ngap belakang mene iba judan ba kongres laslam ba mentai lawan ban ai jinsan kani ken kamen sim jogi jinglong ramba lada bidon hagado ke parti menta usama wadai bangkit perbala bangkit ubang yui menta kalong dei bayu ji mobil saya kum kapati ngindon rekat nginum sempat mo don bohong sempat bakla nginum sempat ngindon rekat bapi bayu ji harga penting kau baru ini kiwem MLA ro kibedon ngiju don rekat banyak saya ke kam baka jing temu ke jogi kalau kumno ban ai ke jing sakri ka koi bak bahok bak ba ha na ka ban ta ki pai ba jo ka step ke jogi pai ba mai abang ini ya ki meeting baro ngai isit isngai ngai don ke cingkermen ke ba tangba sobha bantai sitom hagin sansi banwan haduk kasau beji no kalai putare wan le ong ani la singan baham tradition oh bai jin tamput job sok ani judon kasuk pertai denum de judon kasuk hab tradition bai jin ngau bi watia mentawar stio watia bai jin Tradisikam persamanya kedua bon ki parlok kat balak banyak kubelai kiti banyak kin bokir yang naga bantangan election kamde ke masuk buat hensuk dalai itu kiwe ki par nopo room note kaba ma namara haga jinglong sisur ki pai ba haga jinglong sidang haga jinglong bom poi berkat ya ga jing tumu jo kiwe kumat la ka kumat menek yong oh imbom las mo iba ba titos yong nginya bom las nah dengan si ong ngila ada bom pas nado pas ngila ada bom te kita bom las kada benuru kam kamsu tamba yausial lagi senong yo wan room itu ginong tu sial itu nong tu seniang ginong tu belang jak seniang jak sial collection yo wan room gibri napa hagi senong jompi le menwan kai hagi yin jompi pose kajing temu pat galong sewe dayu sial kila penap daga kenap da bakala la sakap yo sial kipai ba wajib bakala ngam puaman keren sepang ki kandidat ki bapi ki bele hanya apa mau perang konstitusi pilih tip dia bisa paham pi la keren ki dia sekemat la biang katu tendre ini ngapati ngin ai ke kesan ke jintai ke bawah tambah kam lele don sibon ki baganto presiden juga kongres juga MPCC balong ru member juga parlimen juga Lok Sabha
Orang bagi UDP hana kadai kata kau sudro ATM bet seti sepo nompo akor kubor. Kau kau sutu kau suluti be. Ngasuk kerpat i soba. Kata kerdan MP, kata kerdan presiden, toda keren kumuri rombak. Wajib keren kentok nama nala sakan to tentang ke bomdai doni ke disusi. Nabi orang bunuh doni ke disusi. Ngai kentok atau tu nama kamdai deh. Lada kadai, kumbang ba presiden, file nak FIR, ngarang file nak FIR. Ayo pulit pun kam. Manu kita UDP, kita lagi kelok plah, kelok besar, seti support ni boy. Hak kita jaga baca ubin anak. Ani kejimput bonam. Kerennya kan orang melajong. Kerennya kan orang melajong. Keren ayub bin le nak bantah. Kejai bin real. Buat keren ru. Ayub bin le nak kata pusnem. Ayub bila yang kata Muslim kum ke parti ya ke state kejongi me bidang penong merasa ni kum ke UDP mentangi nang MD ni kuat menyui bagi sorkar kadi bendon sansnem ki paiba kiranya ya gitu sorkar ki bahap ki batau man katayo man ka benar kiranya kim kuasu menyui Ngigum UDP, ngimpa sipang satu penkersan, sipang satu ngidon tang nyobat al SSB kenangut, ngidon saya, wei ini benar wei terkar bani sipangut, ngimpa ban penhak sorkar, makasi ban tau sorkar masih, lada kuang ila, tamba, ni hab aja kini baik bak, hadin sistem, ngimpa ban long kita, tamba hamang ngidon hak sorkar. Ngin raise the issue kibadai na kabantang kari bagay bagay. Ngin sekeren jong hau arpulai nandala dia pesan senam jongi. Ngin se pencai, ngin se troy pigi pai pa. Buat kilami yaki kot patai kubor, kilami yaki social media, kilami yaki YouTube, kilami yaki WhatsApp bat kumta ter, ki Facebook, ki Twitter bat kumta ter. Kilami ngim sontai wala nang idon ka sorka ngim sontai ngin resi isu kibali na jangan ke jabri lakano hakano manubaro kalian de bagi bagadon ke bakla ndai benom bata suishong tu usia sam kasam ngin trei naga menta ka state ke jom bangin pendet ke duty jom ngim kwa banyak her, banyak MLA sini setai, banyak tahu sorkar man kata yo man kabana kungi por bamiswa. Paiba orangnya itu, upaiba orangnya kuasu menyui kung katu, ukua menyui sorkar sansnem, ni binti kenai kata, dalam don kata, kebakrau kebakta yang kejenuh ni keluar banwek, mendengi kuah menyui. Bagi ai kajing syakri ki baik baik ban pen kongo sare bat satai ndai ka UDP kelas sim ya karai ka ban kong ban nong ni pi hani ban kaliang juga parti UDP hadin ke diklat no jing badeng eskisun ban hadin balap kuat no ya ka sa no metu i ngilai syong man perkat kam ban ngila ong ngila sim ya ka wai karai Kerana tuat suri itu ino kandidat. Bagata kalong ngin haki paipa jong konstitusi, bat haki yin jong kikuan jong badeng eskisun. Bat kabang ada semuhun jurut. Baka jing rai kamnei ke jong i marwai dari bayi jid. Naka yin kesem gilindo mo pelang. Ikime bagi kuan men para jong bayi jid. Bat kakur eskisun, kakur jacksun. Rengkat baki paipa juga mau pulang konstitusi. Kilerai dah kau kesul, ban peniang iba Eugene, bat by day menyelek nak UDP. Kini kalau KK ke basukman, bat kabam jujak kau. Bunsin
John gajing kene Don gajingnya persang manyawan da kino giwe candidate Ndrei hamong pelang konstitusi karai kalau kawai jauh baru giwe dan keberta ngasuk men susu bahas ni file nomination hangkai policy office abaki media kila-kili yai balai kile nak parti UDP kajubab jungi kalong nama ngadai khasi bat ngakwa panyele nak parti UDP kembali ke parti riulum jungi kata kapang perhun yang kebensim jungi sama kublai siang jalmu bayjin ban hasung tu bidon kebensim jungi jingi omde tamanya pertaban yang riba kerja beriau tamanya yang kesuki banjok di election don sibon kiba keren berbor kiong keren nak keren tok aku pun election tang banjok election kenal pila banjok sin hadin sansnem pila manwan yang supaya bag kanu sin pila bantok kanu sin pila ban buri kanu sin pila ban benbi yang supaya bag kalau ke pemasuk tenang ngasuk men bau banjin udon keju kemensiam kumanga udon keju kemensiam kum kini ke MLA di badan mangi udon keju kemensiam kum ki MDC di badan mangi apa parti ban udon keju kemensiam bat inong tre jon ke parti di ki badan kemensiam jo ke ya kali baga jakariya la terwa sibon yang hawar jakatlah mangan join sagi national party kiba kini kijo ki bol pemerintah kiong oh tang national party kiba head bon bisa UDP kamde ke betul ngiru idon bon bisa kamde ke parti betul ngiru ni bon bisa tanpa kamde yang iban penon kelam bakla yang kata bisa Election Commission kalau bu ya katong kalau bu ya kejimang nak mentau buai kandidat arpolak lah maklam tadi yang kira bekiu sejam kalau bu arpolak don kam cingdut nak mentah kalau kawan kino teri juga parti di syari dut kasya bantau ki poster bansai ki pandal kalau bu nak mentah kata don kam mendon bisa nak mentah kata Ndrei be syak tak national party kados nan nilai lagi national party bakin sensar ya ka state kajungi on sior paiba haga anja ka pra ngilai ya election ka state baru kawai ka ai ya ki regional party ya ka UDP la ai music ya ka HSPDP la ai arsit tundai sit oh pila ai ni badan eskesun nama kita ibai hap dia le na independent bau ni orang ba udon kejuk komensip jok kecing il kejuk tadi balik kau yang kata ye badan sun bangkuai luar play nama jual lat ya ke Malaysia banyak keren banyak play jubut banyak selok naga mentagi kamu bede naga mentagi jadun rio kejuki ngamuan man keren jadun rio hari ke buat tang manjok ke banjin nai ngawan man kesutia ya kijumut je berkat kijungi sakanusnam nginang syak ban pembe kei ki bagi national party kila lada keren ya kanu bunuh ke kam karai ke bakaddu ken mau ba kadina Delhi kam dei hasil long ban me kharia kita kisim ki ko kubuat media report baru ki pau kumta pada report kumta ni ke regional party ki ong kut habar lihat kut akan apa baba kut hang tu tambangi tepat penyetikan pada Delhi kuno ngite penyetikan bagi Delhi nama kadai ke sorkar kami kamu jadi bakut hang tu ngimla berpoi Delhi ngite pene Delhi ngite pene
mana ikan ni kikam kijam ki bade nak bentang kasti to kejelah ka joki ngam gua menteri sibon nado aja ka pra bang idon sorka ngim simman thai ku ka parti UDP ngim simman thai bat rengkat pakai SPDP apa ka lama jo regional democratic alliance ban penken mau ya ka sorka MDA kai ki bakade berne nak bentang kasti joki kikam ki bala sateng Sanpok telik Islam Lasyam Islam Arbuah telik Januari Arjar Arbuah Ngin ke Ya ka Golden Jubilee Ka jindap lan Sanpok Islam Jo ka jinyo ya ka setiap lejong Dang don sibon Kikam kibarang long pending Kibarang dewan benkot Ngin ke Sobha ya ka Syam Islam Ngin buram dia gitu kira orang ba kino yele kibadai na ki parti lulu mang itu kipo lakalong na HSC lakalong na kiwewe ki regional party kibadai kun banyale na wataban yo elaga jong kesti Sanpos na menswa ngin mau buram dia ki ngin mau bagasti jungi kelutulun Sanpos na hendrei ngidan kam sibon ki mangin pergelar yang bagi kita National Party ki baik curi dan kam menjoin batch ini seperti ngaong dalile lu kembali sibuan yang UDP bila tendong hanga ya ka kam jong kum presiden nganya lam ya ka parti rekat banga dokumen banga don kinida ki be tre rekat manta ki be don keju ka jintmu bangkit na ka manta ka state ke jongi om tang na manta ka parti idan sibon di samla idan bon di samla kajuk teknologi minta ukena upalai senam tik ya ka smartphone utip kuno banla YouTube utip kuno banyak games kajuk kapor kalayan nalakan jua si Sanpos senam tam sakanus senam mentangan dalam politik samtip na sesan senam sibos senam kasang senam kadang kapor yang aban syautan kini samla ki bawan menta ki bilang job first time menta kini kita bangkit ya kan kau jom UDP bajong state dan kami samla kum jom bayu jin dan kami samla jom bayu kum jom bayu jin bila jin yo kan ini babikam bakla dalam ru bila jin yo samla ubanong nongelam ubiangka live sense-nya mendesu kelung kena lain-lain football la pensat ya ki itu ki try senong sa time retor baru long snar baspe long snar lo wala kaburom menen mencisi hak wene ki meeting long wat prime minister wo uken mau ya ka kerteng Eugene Sun kamu ulang wene ki nonya lam ki ba khmat hak boleh kalian juga sports seperti football pergi dong mau perang mentah pergi tajau ngamget kejingwan jom pikat ni mentah kasi kau pensisa batin pensisa pin proof ya kan dia hak lain bukterik nakabahai kibut batwan nyaw hak atrik kakatin bajin kali penuan khmatu bajin udah samla hakapuar babiama kiong yung bayjin untuk experience mentang ngasong to balay bagi ong yung bayjin untuk experience dan sibuhan kibriyo kiong bayjin mentang ay pisat beleng nakata-kata kiong bong don experience namar don experience pan pisah yang kipay-pay mo belakang soksi pikwa kipa experience kumno pikwa ia kapan bam bisa ia semua election latihan giyeng san haja cikle la itu yang agak tu ni kisno kledli parti san haja dia oleh last dam ai sieng ya kita diberi kinok standar ba jok UDP ngasih baru tak kerja di benda jogi
Karena ngop, karena kata bisa for election, lada pilih sim, haka for election, kudu bidon hok ban bojikeli, haka boy pak election. Takkan bojikeli, dengan tiap baka mau perang konstitusi, ngalayai mentala jandap lain yang duna, ya mau perang konstitusi. Ngalalai komite internasional sepung dia, ngalawan komite setersa, mentah ni, laya semua menendu komite ngamu perang kebahaya, kipai pak kiwan mantul, banwan sekomite, ban ai keju pensengai, ban ai keju pensen, balai, pikwa penyeri yang keju kelah, pikwa penyeri yang kaya kebatuma, penkuat pensubah, yang orang kuat orang subah.